ngandina jama no wodi ko jokke lagine do harawana jodagol e wadugol video ji dabbere kalisi are Muhammad Baylo Diallo jibinande Fouta Diallo mo manta soro mum janni biddo mum on kadi janni biddo mum on kadi janni Muhammad Baylo Diallo hara yide rewtade suratul Maryam seda aren ha ko ka rubudi mo do daro den don aya go ha aya 58 inshallah jonnon kono partager do maximum mo wonen continuer de a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim kaf ha ya ain صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وحن العظم مني واستعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي آقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رديا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سورة مريم simore nde fi maketeɗo Maryam no jange e maggol kañum ko yumma annabi Isa alayhi salam makkiyatu ndeɗo kadi ko makka nde tippi nde tayne laaɗo sallallahu alayhi wa sallam bismillahir rahmanir rahim yo Allah okku en barki nde simore e gundoji ko woni e mayre e annoraji ko somi e mayre kaf ha ya ain sad kaf ha ya ain sad ko Allah andi ko ndum muye do enen fuse nganda kono en gondini ko aye jalgura Allah wi zikru jantore rahmati rabbika yurmende jomima abdahu ko wade jiyaado makko Zakariya no make Zakariya jento men yetoma yurmende amen ko men wade make tedo Zakariya ko honno non addi sabu ha men wadi yurmende amen e makko o jodi hokkide karedu ko wobbe watta mimi jonni Allah ko dum non tunanta be fontata juude toro Allah be wadata sadaka fi haji mabbe yo mars ko hala ka hunduko do tuni menen do ko Allah men holori woni ko Allah joni non o ko honno wadi ha yurmende amen menen Allah hewti mo kanko Zakariya isnada tumande o nodduno hombo rabbahu jomi makko nida an noddandu khafiyan suudindu kaniwre jemma nde fowdani kanko Zakariya o immo o nodda joma makko muraduji satti ibi ko Allah wadi wono ka hundu fi Allah foka ka hundu ko do ala ka bernde hewta hay ka loko je Zakariya o hebu ande o hebi mapunde o holli Allah problem makko Allah wi non joni ange min jentoden do o yeto en yurmende makko nde wadi o do wietedo Zakariya isnada tumande o nodduno rabbahu joma makko nidaan noddandu khafiyan suudindu ko hondum wonnoda noddude Zakariya buyno mari on problem hande qala Zakariya maki rabbi ya jomi jeedo lango pullo ango ko mawbe men go wetta inni no min dey Zakariya wahna lu'i al azmu iyal minni e an dole lanni wasta'ala hubbi ar ra'su hore anden shayban puri hore ne forawni
walamma kun mi laataki non min o Zakaria bidu'a'i kay tora golma rabbi jeydolan ha shaqiyan faɗowo. On andi jaka sa toro to Allah, il faut avoir d'abord la confiance. Zakaria himo jonnude Allah taw confiance atto o hollude mo faale makko jentitode moƴƴo. Annabi Zakaria mo hollude Allah mo jogi espoir faale makko e kadi mo mari espoir Allah waɗanaymo ko faalako atto torade Allah taw atto torade Allah. Qala o maki rabbi ya joma inni no min dey wahana lo'i al asmu ƴiyal minni an wasta ala huɓɓiyal ra'su hoore ande sayban puri walamma kun mi laataki non be du'ayi kay toragol ma shaqiyan faɗowo. Jette o continue o wi wa inni no min non khiftumi huli dey almawaliya ronoɓe min wara'i ɓawa mi yurnitike entourage an mi darti mi ƴenjike mi huli simi mayi wata dina ka yeebo. Kono non wa kanati latike imraati debbo an on aqiran o jibinali ko ndimar mi torike ma fa habli okkan min ladunka immorde kama waliyan giɗo. Holli faale o wi mi hulironoɓe ɓe mbawa ɓengu an non o meeɗa jibinde hay yanuredo heɓali mi torike ma okkan immorde ma giɗo kañum ko ɓiɗɗo. Annabi Zakaria tori Allah ɓiɗɗo tuuɓi ɗin ari towi ene tiga yi o wi ƴiyeɗen ari dole ala o holli en hoore nden fof hari furɗi ɓeygu makko nawyi kañum kadi ha hande jibinaɗe. Espoir est toujours là. Fa habli min ladunka waliya okkam ɓiɗɗo. Ko fiyon no wonɗa ɗaɓɓande ɓiɗɗo Zakaria ko fiyon non dafalanaɗa ɓiɗɗo a mawɗo yari suni komono rona lan annabaku ngu wa yari so rona min ali yaqub annabaku ɓe ngure annabi yaqub bande wajallu waɗumo rabbi ya joma radiyan yarlaɗo. Allahu akbar. O ɓiɗɗo ɗo na ɓiɗɗo accident ni siɓɓe o ɓiɗɗo ɗo wona accident o ɗo ko du'a avec l'espoir. Ndare baba no du'a no ɓiɗɗo haymo heɓaki taw. Babiraɓe men salmini on to du'aji mon ɗi woni meɗen hiwro on kala gattororɗo. Annabi Zakaria o wi'i o tori Allah ɓiɗɗo fa habli min ladunka waliya yarisuni wa yarisu min ali yaqub waj'alhu rabbi ratiya. Du'a baba e fe ɓiɗɗo siɓɓe o tori qur'ana fatiha bi rabbin nasi goɗɗo toraki ɗo Allah ko nde yewti kon e toriɓe ɓe fof faɗi ha hande ala yaltineyi mi yi'ali yumma nene Maryam o torino yo Allah waɗanmo ko saawi kon gorko Allah okkimo debbo on debbo jibini gorko ɓaawo gorko kawake du'a no mawni siɓɓe kono enen du'aji men ni fof ko woɓɓe du'ante ɓiɓɓe Fuuta ɓen du'antake yo Allah ɓurte wallude. Allah wi ya Zakaria ko an yo Zakaria ko an yo mawɗo wiyeteɗo Zakaria wonɗo torade ɓiɗɗo awa jento innano menen Allah e teddude mangu amen ngun e zati amen on no bassiru ka meɗen weltinire be hulamin ɓiɗɗo ismuhu inde makko Yahya ko wurowo lam najallu men waɗanalimo min gablu ko watti samiyan tokorajo goɗɗo meeɗa ka okkede inde wurowo ko kanko woni premier wiyede Yahya ka hoore leydi ɗo Muhammad Yahya
don fop be Yahya be foko don jetti sabuna ko kanko woni premier wiede wuro fiyonnu ko wurnitira ko rengande yumma makko debbo Aqim mo meeda jibinde duubi cappande cappande mi wi jibina e joni o torike o weltinirama a ɓiɗɗo on heɓoto joni toujours il y a des questions and avec l'espoir l'être humain bani adam no mari toujours duttum sikke no wodi bani adam ko Allah tagiri en no de annabi Ibrahima wiwno rabbi arini kayfa tuhyil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi de annabi Ibrahima fewtuno Allah hollanko honno wurnitirta maybe Allah wi Ibrahima a holaki mi wurnitay maybe ben o wi no mido holi dey ko woni tun ko ha bernde anden deja cela veut dire sikke on ngaray bani adama serata no sikkito walakin liyatma'inna qalbi fiyo bernde anden dejunde fellita wonde mamo mayi o immitoto joni non Zakaria yetama ɓiɗɗo heɓoto kono il faut toujours des questions qala annabi Zakaria maki rabbi ya jomi anna ko honno yakunu li la turanta min hulamo ɓiɗɗo ay dow ga o jonni argimanji hollayɗi sifa makko heɓugol ɓiɗɗo no metti fi o torike non ɗum konko metti fi ɗo ko ɓuri mettude fi ko mawɗo yo jiido mo 90 a woɓɓe 120 o wi ko honno min mi heɓirta ɓiɗɗo min o kikalajo wa kanat latike imraati debbangon aqiran ko dimaro o meeɗa jibinde wa qad balagtu goɗɗi mi yottike minal kibari immorde mangu itiyan taƴare mi yehi ha duuɓi mo hewtiɗo gara o taƴike heɓugol ɓiɗɗo sukaɓe no puyɗa hande ɗaɓɓugol kalisi annabi Zakaria ɗin duuɓi ɗe fewndino ɓe wawi ɗaɓɓude mbuɗi mawɗo no ɗaɓɓa kalisi mawɗo no ɗaɓɓa mbuɗi heɓa kono ɓiɗɗo ko suka heɓata ɓiɗɗo sukaɓe no acciti projet programme mum woɓɓe hay jilla hay mijota ko fi desal jomba jiiɗo no sikkude o suka yagal luttata ko ha seeɗa ni jemma ñalorma ñaama e bandiraɓe e joni noon annabi Zakaria holli ko honno ɗum ɗo wata wonirde qala Allah daali kasa ko wonani tigi lika wodiranayma ɓiɗɗo ko wonani wodiranayma ɓiɗɗo qala rabbuka jomama daali huwa okkugol ma ɓiɗɗo a mawɗo nayejo mo ɓengu mo meeɗa jibinde alayya am min Allah hayyinum ɗum no newi ko kun koyo woni fayakunu hara woni Allah wi wagad khalaqtuka gondi mi tagino magoy an Zakaria wonɗo torade ɓiɗɗo ɗon mi tagino ma min qablu ko atti hewtude hande walam takwari alataki shay'an hay hunde ari wona fus hal ata alal insan hinum min ad-dahr lam yakun shay'an mazkura Allah no jonnude mo preuve wonde man mo wawi mo okkude ɓiɗɗo o wi min Allah okkugol ma ɓiɗɗo ɗum no newi seede mum an mi tageno hari wona yi'a hunde qala wi rabbi joma i jalli waɗanan noon ayatan mande wondema ɓengu an ƴetti reedu hollan signe no mi andira ɓengu an o woni so wiɗo ɗi ɗalaji ɗo ko Jibril e annabi Zakaria woni jabodirɗe qalaji gono ton ko Jibril e annabi Zakaria woni jabodirɗe qala sayna Jibril ma kasa ko wonani le ko wodiranayma ɓiɗɗo qala rabbuk joma ma dali huwa okkugol ma ɓiɗɗo alayyan hayyinun no newi qala maki rabbi joma i jalli waɗanan ayatan mande nde mi anda ɓengu an soyki qala Allah dali ayatuka manden Allah tukallima nas ko nda yewtidata yimɓe ɓen salasata ayyamin balɗe tati sawiyan jokkodirɗe ko ya wonu a yewtidata e goto ko angi Allah to woni yewtudude subbun hino subhanallah alhamdulillah wada azkar balɗe tati hara an e bani adama goto yewtidali
on tuma wadi dum fa kharaja wa yalti ala qawmi ka do yimbe makko e do yimbe makko be minal mihrabi mo yuri ka julirde fa awha o jopi sappi ilayhim fade mabbe an sabbihu subbun hinane jomi mo ko do woni julani Allah bukratan bimbi wasiyan e kikide joni no mawdo nayejo dole Allah puri dudi e be biddo hebo ko onno heborta ko be yide baldi miracle molna do wadi do miracle molana do rabbul izam waduno on sa'i kadi wurnutugo ndubando gorko mawdo maketedo Zakaria newina yidigal makko sonnajo makko elta yettugol odo sonnajo reedo o jebini bobo o wiya Yahya wuro wodi bu jogibe ande ha pundeji molna toroto Allah avec l'espoir bobon heba Allah no yewta fi makko bayo jibinama Allah wiya Yahya ko ayo wurowo khuzil kitaba nangir tawreta bi quwwatin sobe e tinnare wa atainahu min okimo kanko Yahya al hukuma ko wiete kon savoir faire annabaku sabiyan ko bobo mo dubi tati ya Yahya ko anyo wuro khuzil kitaba nangir tawreta bi quwwatin sobe e tinnare wa atainahu al hukma min okimo annabaku savoir faire sabiyan ko bobo mo dubi tati Allah wi wa hananan ko yurmende min ladunna immorde ame ko sabu yurmende men ƴetti biddo men okki mawdo wa zakatan ko laabudo kanko wodo bobo wa kana ulatike non kadi taqiyan ko kulo Allah ko hulo Allah wa barran ko diggando bi walidayhi nene makko e be makko walam yakun olata noki jabbaran dundaran kejo asiyan geddo wa salamun kisiye alayhi woni e hore odo bobo alayhi woni e hore odo neddo alayhi woni e hore annabi Yahya yawma wulida nyande o jibina wa yawma yamutu e nyande o mai wa yawma yubasu e nyande o immintinoyte hayyanko wurdo dum ko garanti ulbini do wa salamun alayhi kisi e woni mako enen non nga e faamu men e hakkillaji men vow kisi ko adna do ko mo dadi problem yimbe hey ko mo si bernde mun hissi ala na goddo koto ala konnago bernde mun no hentino laabi jama on lorra dum jaba munyo ko munyoto ko dartete ko darto kadi harano munyi no yondini annabi Zakaria o Allah wa salamun alayhi kisi woni makko kono do ko yimbe warno moy annabi Yahya ko warado wana babe makko Zakaria ko sahimbinabe dido baba yo Allah hisine ko modina mu hisinani wana mo dadi problem jaduna aduna la salamata do hisugol jama on dada yimbe be awawata dum kan ebbindoto darto pijidi annabi Zakaria ko hisudo annaba ko ngum hisi dina ka hisi kono physique mabbe on ko waranobe wonno kambe annabi ya sawi wobe do wassalamu alayhi be lande wassalamu alayhi be wara awona ko fameten kon kisiye foko si dina kan dadi si dina ka yebi gare o tigi halkike wa salamun kisi alayhi woni annabi Yahya yawma wulida nyande o jibina wa yawma yamutu e nyande o mai wa yawma yubasu e nyande o immintinoyte hayyanko woto Allah dali wazkur janto fil kitabi kander alqur'ana do Maryama fi maketedo Maryama izin tabazattu mande o pottitino min ahliya bengure makko nde makanan o yehi e nokku sharqiyan funnangejo fattakazato jogiti min duni hingani mabbe hijaban wirngal tay mo yehi wuppugol filordu makko règle makko
fa arsalna min nuli menen hombe Allah ilayha faade makko kanko maryama ruhana ruhu amen jibril fatamassala laha o nandindinanimo basaran gorko sawiyan fotodirɗo sawiyan timmuɗo tan malaikaji ɗin ɓe wayloton wa jinnaji ɗi malaika nde cippo ɓe wayloto gorko ɓawo ari e nene maryam o wayli sura gorko kanko jibril galat nene maryama maki ɓawo ɓe yi o gorko innino min a'uzu miɗo molora birrahmani huɓa yurmede min kay mordema wata ɓattola in kunta salatike taqiyan ka kulo Allah sida hulo Allah ta ɓattola qala jibril wi innama ana andu min rasulu rabbiki komi nelaɗo jomima jibril li ahabalaki hami okke hulaman ɓiɗɗo zakiya laaɓuɗo qalat nene maryama wi ka jabagol anna yakunu li ko honno latorantanmi hulamum ɓiɗɗo walam yamsasni ƴettalilam memalilam basarun gorko walam akumi lataki bahiyan jeenowo ko honno mi wata heɓirde ɓiɗɗo baba adam taga e leydi nene Hawwa taga e gorndu baba adam ila ɗon ko anduɗen enen tagaɓe ɓen ko gorko e debbo yidata o yetama o heɓa e ɓiɗɗo o yidali e gorko ha hande compliqué o wi ko honno ɗum ɗo wata wonirde e ha hande gorko memallan e kadi wonami jeenowo qala jibril wi ka jabagol maryam kaza ko wonani tigi liki wodiranayma ɓiɗɗo yo maryam ala rabbuki jomama daali huwa okkugol ma o ɓiɗɗo alayye an hayinun no newi wali naj'alahu hamen waɗa ɓiɗɗo on ayatan tasakuye linnasi wonande yimɓe ɓen fop wa rahmatan e yurmede minna immorde amen wa kana laatike non amran oɗo fiyake magdiyan ko ñawa ɗogoy ɗum men siñino men tampi o ɓiɗɗo ɗo heɓete sam baba ko an non andi sa supporte mo ande sa supporte wali naj'alahu ayatan linnas hamen waɗa annabi isa tasakuye aranayo gorimo ɗo woni baba pigol ɓernde Allah no wawi tagude sam baba en famde ɗum o tagi sannene sam baba o tagi sam baba e o tagi sannene tawi baba no wodi o tagi nene no wodi baba ala o tagi luttuɓe ɓe nene no wodi baba no wodi ɗum holli kala hunde mo wawi goy ala ko goɗɗo piyam poroɗo tappa ɓernde Allah yeti maryam e ɗengal jibril wa kana amran maqdiya o fiyake ko latoto o wone jibril wutti e kawrugal wudere makko o jetti reedu annabi isa fa nafakhna fihi min ruhina Allah jibril wutti e kawrugal wudere nene maryam fa hamalatuhu o sowi annabi isa fantabazat bihi o wulode ndu reedu o yaade e mayru makanan e nokku gasiyan woɗɗuɗo fa ajaaha addinene maryam almagadu ngata o fi jibingol ila jisi naklati faade jullere tamaro qala to wi'i ya laytani hanino min maryama mittumi maya qabla haza attunde ɗo hunde wa kuntumi laato nasiyan hunde man siyan yeggitande hanino ɗum min maya hara ɗum ɗo waɗa parce que himo andi jama makko on mo andi yimɓe ɓe hunduko maɓɓe kon daɗotako e ɓiɗɗo ari honto ba makko woni e goto wonano seede fewno ɗum waɗi ko hakkunde jibrila tun e maryam e Allah ɗum on programme ɗon fe awa ɗum ko muradu deytay tawi nene maryam no wonde suno e ande e mapunde fanada ha noddi nene maryama min tahtiya sengol e makko ɗon jibrila kisan hari o woɗɗa o wimo Allah tahzani kori wata suno kori wata mapo kadi ja'ala rabbuki gondi jomama waɗi tahtaki sengol e ma ɗo sariyan cangol
ko yara ko lotoɗa wa huzzi dimbu kadi non ilayki fadema bijisi nakhlati jullere tamaro nde hari ko yoru nde siɓɓe sa dimbinde to saɗiti fukkoto ɗum woni yanay alayke dow maɗa rutaban cecce janiyam ɓendude kadi ñama tamaro fakuli ñama tamaroje ɗen wasrabi yara ndiyan cangol ngol wa qarri ayna ɓuɓɓina yitere hey ɓuɓɓin fondo maɗa yo Maryam fa imma tara inna amma siyo yima minal basari immorde ɓandinkejo ahdan goɗɗo e yimɓe ɓen o landikema fi o ɓiɗɗo faguli wiyan o tigi innino min nazartu mi takkani lirrahmani fanta yurmede sawman korka mi hoori falan ukallimal yawma mi yewtidata hande insiya neɗɗanke tawi ko wawata randude nene Maryama fierté maɓɓe o e dignité maɓɓe o e honneur maɓɓe o yeeso yimɓe maɓɓe ɓen he ko bobo ardaɗo e mum ngohe Maryama on to bobo iwri no ko malaikajo ari an o wutti an warri ni o oye Allah wi Maryam fanko bude ta wowlu hay hunde nani acci dumen e maɓɓe kala tummo fottuɗa o landima wiwnomiɗo hoori assawum ko jogita ko miɗo jogiti yande mi yewtidata e bani adama hay goto fa atat bi arde bobo non sawma ha ka yimɓe makko ɓen tahmiluhu imo rondi bobo he femme célibataire avec un enfant laluɓe wi'i ɓawɓe yii ɗum ya Maryamu ko ayyo Maryama ho lagadi jiiti gondi addiɗo sayyan hunde fariyan hulɓininde addiɗo kawase hulɓiniɗo ɓiɗɗo wandi noon nene Maryama ko andirano ko wonugol tunka julirde Baytul Maqdis ummuki yumma ma bahiyan jeeno ko honno an wawata ardude ɓiɗɗo mo ala baba fa sarati ɗay o sappi bobo on kanko nene Maryam fa sarat ilay lande bobo penu no jogaka juuɗe fa sarati minal basari immorde ɓandinkejo ahdan goɗɗo e yimɓe ɓen o landikema fi o ɓiɗɗo faguli wiyan o tigi innino min nazartu mi takkani lirrahmani fanta yurmede sawman korka mi hoori falan ukallimal yawma mi yewtidata hande insiya neɗɗanke tawi ko wawata randude nene Maryama fierté maɓɓe o e dignité maɓɓe o e honneur maɓɓe o yeeso yimɓe maɓɓe ɓen he ko bobo ardaɗo e mum ngohe Maryama on to bobo iwri no ko malaikajo ari an o wutti an warri ni o oye Allah wi Maryam fanko bude ta wowlu hay hunde nani acci dumen e maɓɓe kala tummo fottuɗa o landima wiwnomiɗo hoori assawum ko jogita ko miɗo jogiti yande mi yewtidata e bani adama hay goto fa atat bi arde bobo non sawma ha ka yimɓe makko ɓen tahmiluhu imo rondi bobo he femme célibataire avec un enfant laluɓe wi'i ɓawɓe yii ɗum ya Maryamu ko ayyo Maryama ho lagadi jiiti gondi addiɗo sayyan hunde fariyan hulɓininde addiɗo kawase hulɓiniɗo ɓiɗɗo wandi noon nene Maryama ko andirano ko wonugol tunka julirde Baytul Maqdis ɓe wi ya ukta Haruna ko an yo bandirawo Haruna ko an yo ɓii moƴƴo ma kana latanoki abuki bemma imra sawi neɗɗo bonɗo annabi Imran woɓɓe wi annabi woɓɓe wi Cheikh Imran ɓe wi ma kana abuki imra saw'in hari babe ma wona bonɗo wa ma kanat latanoki ummuki yumma ma bahiyan jeeno ko honno an wawata ardude ɓiɗɗo mo ala baba fa sarati ɗay
o sappi bobo on kanko nene Maryam fa sarat ilaji lande bobo penu no joga ga juude fa sarat ile garu be wi kayfa ko honno nukallimu men yewti data man kana on latido fil mahdi en daddude sabiyan ko bobo ko honno menen e kum bobo hum men wawata nanto ndirdo awe luruda kunne mabbe ko honno Maryama yawto men woni men e wawi ha hande bobo no hala ko honno men yewtidirta e o bobo ala nabi samaki bobo inni no min de Abdullah ko mi maccudo Allah o yewti mo moyno de kanko annabi sa qala o maki inni no min Abdullah ko mi maccudo Allah dey atani alkitaba o kila linjila wa ja'alani wadila nabiyyan annabanke wa ja'alani wadila mubarakan hebbinado barki aina ma kuntu nokku kala ko latini wa awsani o yamirilan kadi o wasikelan bisalati julugol wa zakati itugo zakka ma dumtu fodde mi do duumi hayyan ko mi won wa barran non ko mi diggando bi walidati nene hop andi wonde ma wala bab annabi Yahya ga ndi Allah wola fi makko wa barran bi walidayhi o diggando nene makko e ben makko bi walidayhi odo non ko kanko tigonno wa barran ko mi diggando bi walidati jara yumma mi diggando yumma walam yajalni Allah wadali lam min jabbaran dundaran kejo saqiyan malkisado o wi wassalamu kisiye non alayya woni e hore am min Isa yawma wulittu nyande jibinami wa yawma amutu e nyande mayo yaymi wa yawma ubasu e nyande immintino itemi hayyanko mi won zalika odo Isa ko tigi woni Isa ibnu Maryama gedal Maryam awlal haqqi ko kongol gonga allazi ngol kongol fihi e maggol yamtaruna hibe sikkito ma kana lillahi hanana Allahu an yattakizan de jogito min waladin biddo subhanahu senande wodani Allah jogitagol biddo iza gadasi Allah falama amran hunde fa inna ma yaqulu lahu andu ko wi'anta den hunde de o fala kun ko yonde wonu fa yakunu harande woni annabi sa yeti bani Israil wa inna Allah ko Allah rabbi jeyla wa rabbukum wajiyo fa abuduhu wotindine rewon Allah haza ko rewgol Allah tu har kafidali moy goddum siratum ko dum woni lawol mustaqimum foccino kono faktalafa lutodiri al ahzabu feddeji din min baynihim hakkude mabbe Isa ko biddo Allah Isa ko kango tigi woni Allah Isa ko gedal Maryam wona e odo ponso pansa hande kay fawailum bone non lillazina wanani ben kafaru yeddube min mashadi yawmin saydu yagol nyalande azimin mawnunde nyande darngal gal dari asmi bihim kawe ko nanini be wa absir kawe ko yiini be yawma ya'tuna na nyande be arime ha lakini zalimina sikoni toñobe ben al yawma hande ka aduna do fi dalali be woni e majjere mubinin bangunde wa anzirhum hulbinir be yimbe yawmal hasarati nyalande ninse isugudi al amru tumande timmoyta fiyake on wa hum kambe non alhamdulillah wa hum kambe fi khaflatin be woni e welsindare wa hum kambe la yu'minuna be gondinta inna no menen Allah e teddude mangu amen e zati amen nahnu ko menen tigi tigi narisul arda ronata leydi ndi waman alaiha ebe wombe to wa ilaina kaka amen kadiga yurjauna be ruttete men yoba mo kala ko gonni e suti adna onno welo building ji development ji progrès ji bantal gande no avance de
ka hore leydi ɗo. Allah dow mo yeytade ngi suratul Maryam aya 29 o tentina kadi aya 40 pardon, innano menen Allah nahnu ko menen tigi tigi nari sul ardarono ta leydi. Sa jodi keɗa migitade ene o aduna ko hombo sakkitorta o ɗum ari hakkille ma ɗo no yettade mo. Nahnu ko menen Allah tigi tigi nari sul ardarono ta leydi wa man alayha e ɓe wonɓe to wa ilaynaka kamen yurjauna woni ko ɓe ruttete. Allah dali waskur janto fil kitabi ka nder alquran Ibrahima fi maketeɗo Ibrahima innahu no kanko o gorko moƴƴo kana o laatino dey siddiganko gonguɗo e konguɗi makko e kuuɗe makko nabiyan annabankeje. Isgala tuma nde o makanno liyabihi ben makko kañum no wi'e Azar ya abati ko ayyo baba lima ta'budu ko honɗum rewanta ma la yasma'u koko nanata wala yubsiru yiyata wala yukhni nafata an kay ma shay'an hunde. Ya abati ko ayyo baba inni no min gel ɓingel ma kadi ja'ani gondi arila minal ilmi immorde gandal wahayi malam ya'ti ka gangal aralim ko waɗata fattabini jokkam min ɓiɗɗo ma o ko metti fino ahdika mi ardoma siratange lawol sawiyam foccima. Ya abati ko ayyo baba an la ta'budi shaytan wata rew shaytan inna shaytana no shaytan kana walatika lirrahman wonande fanta yurmede asiyanko geddo. Ya abati ko ayyo baba inni no min akhafu miɗo huli an yamassaka nde meme azabul lette mina rahmani morde fanta yurmede fatakuna latanoɗa li shaytani waliyangel. Qala Azara wi ka jabagol ɓiɗɗo makko on Ibrahim arahibun e a añu anta an aliyati gayreweteɗi andin ya Ibrahimu kayo Ibrahim la in lam tantay sa haɗitake waja golla la arjumannaka mami fiɗe kaje ha maya wahjurni taƴolan maliyan zaman iwtakko an tawi ko leydi Iraq ɓe wonno annabi Ibrahima feri o yi Makka e o yi Iraq o arde leydi Palestine. Qala annabi Ibrahima maki salamun kisi alayka yone dow ma baba sa astaghfiru laka arma min sinanama rabbika joman innahu no jomi kana o sifori biyan hafiyan ko yonɗo tanƴina Allah akuna nde mila wa wahabna lahu min okkimo ishaq ɓiɗɗo no make ishaq wa yaquba e tanirawo no make yaqub wa kullan kala tanira e ɓiɓɓe ja'alna me waɗi nabiyan annabankeɓe. Annabi Ibrahima Allah weldigoy ɗo wiyete giggol tigi jaa tigi tigi. Allah wi wa wahabna lahu min okkimo ishaqa ɓiɗɗo no make ishaq wa yaquba e tanirawo no make yaqub wa kullan kala ɓingel e tanira fof ja'alna men waɗi nabiyan annabankeɓe. Wa wahabna lahum min okkiɓe min rahmatina immorde yurmede amen nden moƴƴereji ɗin fof kañum ko annaba. Wa ja'alna lahum min waɗaniɓe lisana sidigin ɗengal gongungal aliyantowungal kadi. ila o nula kanko annabi Ibrahim kala arɗo annabajo koye makko yalti kala arɗo annabankejo ene laaɗo koye annabi Ibrahima. Allah wi waskur janto fil kitabi ka nder alqur'ana ɗo kadi Musa fi maketeɗo Musa innahu no o kana o laatino mukhlasan ko laɓɓinaɗo wa kana o laatino rasulan ko nelaɗo kadi nabiyan annabankejo o maketeɗo Musa alayhi salam. Allah wi wanadaynahu men noddunomo menen Allah na malaika men nuli dey men nodduno Musa min janibi turi ka bange fello al aymani ka sengo nyamo wa qarrabnahu men ɓattinimo najiyam men sondimo. yaha e Egypte ndare on goɗon fello turi Sina. Allah wi dey wanadaynahu men nodduno o gorko maketeɗo Musa min janibi turi ka bange fello turi Sina al aymani kadi ka sengo nyamo wa qarrabnahu men ɓattinimo e fe amen najiyam men wundimo. Wa wahabna lahu men okkimo
min rahmatina immorde yurmende amen de akhahu nene goto makko on Haruna kanyum no make Haruna nabiya on non kadi men wadi mo annabankejo kono non tori koy o wiuno waj'alli wazira min ahli Haruna akhi usdud bihi azri ko du'a e faale e anni e moƴƴo yiɗan gor siɗɗo mum ko yiɗani hoore mum ko Musa holli Allah wi Haruna wani annabi rahmatan ɗo ko yurmede Allah de Allah wi wazkur janto fil kitabi ka nder alqur'ana kadi Ismaila fima keteɗo Ismail hombo woni ben makko Ibrahim alayhi salam innahu no o gorko maketeɗo Ismail kana o latino sadigal waɗi ko gonguɗo fotore so foddi o firtata non wawde wa kana o ratino rasulan ko nelaɗo nabiyan annabankejo gonguɗo fodore caractère maɓɓe on ɓe fof Allah no mantude caractère ji maɓɓe ɗi oɗo kana sadikal wa'd wa kana kadi non rasula nabiya wa kana o latino kanko Ismail ya'muru himo yamira ahlahu ɓe ngure makko nden atto yamiroyde woɓɓe go bisalati julugol wa zakati ittugol zakka wa kana o latike inda rabbihi ka jomi makko mardiyanko yarlaɗo kanko annabi Zakariya waskur janto fil kitabi ka nder alqur'ana ɗo Idrisa fi gorko no make Idris innahu no on kana o latino siddiganko gonguɗo o gongugol no mawni goy nabiyan annabankejo acci darte mbawɗon o gongugol ko nema nani wa wahabna lahum min rahmatina wa ja'alnahum lisana sidqin aliya dengal gongal Allah okkuno ɓeɗo annabaɓe o yewti fi annabi Ismail sadiqal wa'd gonguɗo ka fodayno o yewtitaen kadi fi Idris kana siddiqan nabiya gonga kan ko nelaɗo maki ko yahdi ilal bir woɗɗo gongi koye moƴƴere tun o yahata si yimɓe no woni jogiiɓe mollo malla penale bonɗe ɓen e tampere ɓe ɓantota ko haɗe ko ɗum waɗi lagine sataki moƴƴude foppu no mari plan B goto holla vis hoto hollaka wonno miiji mo be no wodi ko suuɗi no wodi ko anniyi awale si yimɓe gongi ko ilal birri koye moƴƴere tun ɓe yahata al birru noon kadi yahdi ilal janna kono wallahi penale ɗe al fujur ɗi penaleji ko yiite tun naɓata yimɓe e tana e échec tun naɓata yimɓe wattane yila e Allah holli en gongugol ngol c'est très efficace himo manti worɓe feƴƴuɓe gonga maɓɓe on innahu no oɗo maketeɗo Idrisa kana o latino siddigan ko gonguɗo nabiyan annabanke wara fanahu men ɓantimo makanan e nokku aliyan towuɗo kañum ka aljannaji kanko annabi Idrisa alayhi salam ulaika ɓe janguɗen fi mum ɗo annabi Zakariya annabi Yahya nene Maryam annabi Isa annabi Ibrahim annabi Ishaq annabi Yaqub annabi Musa annabi Harun annabi Ismail e annabi Idris an amallahu alayhim ko ɓe Allah neminiri annabako an amallahu Allah nemini alayhim e dow maɓɓe min annabiyyin immorde annaba min zurriyati Adam no e maɓɓe zurriya Adam wa mimman hamalna ma'a Nuh no e maɓɓe ɓe min ronduno wondude annabi Nuhu kalana wa min zurriyati Ibrahim no e maɓɓe geɗal ɓe annabi Ibrahim wa Israil e annabi Yaqub wa mimman hadayna e ɓen ɓe min fewni wajitabayna min suɓi min nemini ɓeɗo fof zatutlasi jangama alayhim e tawede maɓɓe ayatul rahman ayaji fanta yurmede kharruɓe suuya kisan sujjadan ko ɓe sujjuɓe wa pukkiyanki ɓe wulla sadakallahu alazim sujud
Sadaqallahul azim. Ko ɗo wonɗen hattude hande sey réaction ji jama wayrama meme de andi ɗum wawa linsere a paasi a wallini a darti a sikki ɗum marsata he sa acciti ɗum waɗi si goɗɗo jangi ha honto o waɗali e nder programme makko jannorgol ko fanɗi wo ruyay dey hakkudallah gandal ngal wonano way sa jangi da duwa heɓde programme haysi ko jannete parce que ko ala ko fengata ɗum ga si wona jannu ala kadi ko famintama hewtiti jannugo ngol si a jangi joɗoɗa tinna ko sayi kala Qur'an no mawni goy se wi joni en fillitoɗi ɗo garden o vidéo ɗo fillitoɗen ɗi en taway no seedi o vidéo aran Qur'an no mawni goy ila nelaɗo nela ha hande nde no jokka wa ma ya'lamu ta'wiluhu illa Allah warasikhuna fil ilmi non yaquluna amanna bi kullu min indi rabbina ila nelaɗo nela nde waɗama sharhuji waɗama firoji waɗama piiji ha hande nde ronka moftede nde moftetake kadi gandal mayre goɗɗo wata moftude ɗum ha nyande Allah roni leydi bandiji makka ɗi gerda no moƴƴa ala ngal ɓe gerda